Sanibonani bafethu, ngithemba ukuthi niyaphila. Osukwini namhlanje. Yabona kwakunesizathu ukuthi umuthi umele igangeni, uhlale igangeni. Kwakunesizathu esikhulu kakhulu. And futhi uma ngabe unesiphiwo sokuphiwa umuthi kahle kahle la khona, kumele ezinye izinto uyiphahlise bese uyacetha idlozi alike likufundisa umuthi. Uzokwazi ukuthi uhambe uyomba umuthi. Ngoba aselikhuluma iqiniso lena siyithengayo kwesinye isikhathi inenkinga eziningi. Nomuntu owesifazane mhlawumbe osendaweni yakhe uyayigudla lapha emarket ayithengiswa khona, uyayigudla abanye iphansi, abanye bayeqa, abanye bayishaya ngesithunzi lapha ekhona leya mithi. Ebese nathi siyakhohlwa ukuthi mase siyithengile kumele sibuye senzeni ngayo noma senze njani. So ile into enkinga kakhulu esingayinaki thina njenganabantu noma ngithi singayibuki ezosifaka enkingeni. Ile ukuthi mase siyithengile le mithi lapha emarket sibuya senze njani ke masifike ekhaya. Bese kusasa sikhala ukuthi yazi ubani banyana ngamnika umuthi wathi awusebenzi. Ingoba sazanga ukuthi kumele senze njani lo muthi, ngoba futhi asisayo kuyogubha, asisayo kuyomba, uyabona. So lento lena ke iyabashaya abantu abaningi. Umuthi bafethu uyakhulunyiswa, umuthi uyahlanjululwa futhi kakhulu ngaphambi kokuba usebenzise, ngaphambi kokuba uthume ukuthi wenze lo msebenzi ofuna ukuthi uwenze. Kwanabantu esibanikezayo wona lo muthi loyo kumele sibafundise noma sibatshele ukuthi bekukhulumisa umuntu, ngoba abanye abantu bafike endombini yakho befike bethatha umuthi, bethi mabothatha umuthi bahambe beye ekhaya. Uma befike ekhaya bevele befaya ebhayidini bese bawusebenzisa sebekhohliwe. Ayikho into abayikhulumile. Yena ubambelele lokuthi umtshela ukuthi uzomvulela indlandla. Kodwa wena azange eyihluphe ukuthi mayifika ekethu ukuphehla bese yakhulumisa, ekhulumise nedlozi lakhe. Uyabona? Ibe sifike bayinkinga bese buya kusasa ethi umuthi awusebenzi. Nawe uma uthenga lapha emarket njoba abantu bendlula kushisilanga bewushaya ngezithunzi nje, awuzange wena wenza ukuthila ukuthi ususe lezo thunzi, ngoba phela uyasebenza siyavuma. But unalezi athunzi zabantu lapha bewushaya ngazo uma ngabe bendlula. Umbuzo uthi wena njengesangoma, wena njengenyanga, uyisusa kanjani lezo thunzi kulomuthi ukuthi lo muthi uma uhamba uya kumuntu ufike usebenza ngendlela omele usebenza ngayo, wenza njani? Mhlawumbe abantu bakhala ukuthi awusebenzi, mhlawumbe vele awusebenzi ngiyabekisa, but wena wenze njani mangabe uthenga? Umuntu mase uhambile ke wayolanda umuthi kumakhosi usibani banyana, mhlawumbe enyangeni usibani banyana wasubuye ekhaya, wenze njani? Kuvela uthatha nje wafutha lo muthi, wathi mawufutha wayetshetha uzoyisebenzela. Phela nawo umuthi mawuthatha inyanga iyawukhulumisa, ukhulumisa ngalendlela omele usebenze ngayo. Uthatha wena mnikazi wawo mongena emzimbeni ufike ungawukhulumisa, kanti wena elakhe idlozi la leya nyanga noma lakho kumele nawo ukhulumisa uqale bese uyawuphahla ngasedlozini lakho. Thozani bogogo nomkhulu, ngibuyola nanku umuthi kugogo sibani banyana, kumkhulu sibani banyana, bengicela ukuthi masungusebenzisa bese uyangisebenzela, bese uyakhulumisa futhi wena muthi nguthuma 1 2 3 ukuthi ngicela ungenzele 1 2 3. Uma ungakwenzanga lokho wena ucabanga ukuthi kuzokwenziwa ubani? Ucabanga lo muthi osebenzisayo uzawusebenza yini? Lo muthi uzovele wona nje usebenze nje uqagele, ngoba phela imithi eminingi, uyabona, isihlahla umkhaya kude siyakwenza ukuthi kuvuleke inhlanhla into zakho khaya ukuthi, but asenzi lokho kuphela. Uma usifaka senza into eziningi. So wena ufuna ke lesihlahla mangabe usebenzisa ustima uphalaza, ufuna sigese yini ukuthi wena ufunani? Ufuna siqagele ukuthi okay njobe ngisebenzisa nje ngiyacabanga ukuthi ufuna inhlanhla noma ufuna ukushaya izulu, ucabanga ukuthi sizogesa nesihlahla mangasitsheli wena, ngoba phela nguwe omele usinikeze imiyalelo ukuthi wena muthi, ngoba phela uNkulunkulu wathi mayidala umuntu wamdala wasethi akabuse phe kwinto zonke, akabuse. Okusho ukuthi uyabusa phe kwinto zonke, enganilwane uyakwazi ukuyisusa eduze kwakho, uyakwazi ukuyibiza. Ihlahla wayo ungasikhulumiswa, ngoba phela angithi wena uyabusa phe kwinto zonke. Umenzi wathi mayekubeka la wathi busa, so awusikhulumisi ngani? Yindaba ungasikhulumisa ihlahla usitshela. Ilento ebesiba inkinga bafowethu, ngoba bese sibuya kusasa besithi umuthi kandaba esithi awusebenzi, umuthi kabantu banyana awusebenzi. Wena ukhulumisile, yena ukhulumisile maye ukhiphe endombeni yakhe, maye ekhiphe esikhonjeni sakhe, wena
ukhulumisile na uma ngabe uzongenisa kwini kwelakini isango noma nje uvele wayithula nje wayithi hayi lo muthi uzovela uqagele mina uthi ngifunani ngoba vele ngiyazazi mina ukuthi uzoqagela kanjani umuthi ngoba phela kumele uzwe ngayo ukuthi ufuna ukuthi uma umuthi uma ungawukhulumisi na uzothula noma wenze lokho othandwa yiko ngane eyobuthakathi uma uthumela umuntu istudio awukhulumisa lo wenhlanhla wayo ngawukhulumisa ngani uzobiza amagama abantu mangabe uthumela le mithi emibi lo wenhlanhla nawo ukhulumisa ngani mangabe ufuna ukuthi into zakho ivuleke ile nkinga ezoshaya abantu abaningi esengiye ngayinaka noma ngayinothi sizobalimaza abantu ngoba bazenza ngazuthi abacabanga bayacabanga yabona kudinga ukuthi into edlozo usebenzisa umqondo wakho ucabanga ukuthi njengoba ngizosebenza lo muthi ngifuna ukuthi wenzeni bese uyawukhulumisa ukhulumisa indlela ofuna ngayo futhi uthumela lapho ufuna ukuthula khona kuzokwazi ukuthi into zakho ivuleke uye ukukhala ngenyanga uthe inyanga abantu abanye asebenzi vele kanti nguwe bese siyahlora nokujaha uma usebenzisa umuthi usebenzisa ulinde umuthi wena ungene egazini ungene emzimbeni wakho ungajaha ungayitshethi uma usebenzisa umuntu namhlanje ama results uzowathola kusasa umuthi kusamele ungene kuwe eyokugcina nansi awukwazi ukusebenzisa umuthi unesichithe emzimbeni wakho itopic yangelinye ilanga le awukwazi ukusebenzisa umuthi wenhlanhla unesichithe emzimbeni wakho ngiyabonga bafowethu ngiyathemba ukuthi kancancane sizokholisana nje ningakhohle ukusubscribe ni like ni share la le link niyithumele kwabanye futhi bezokwazi ukuthi bekhule nabo ngiyabonga